في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Allah
इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ शाबाश बिस्मिल्लाह पढ़ बिस्मिल्लाह शाबाश बिस्मिल्लाह पढ़ बिस्मिल्लाह पढ़ शाबाश बिस्मिल्लाह शाबाश बिस्मिल्लाह पढ़ Babe, ponhale para बिस्मिल्लाह पढ़ खड़े कर बिस्मिल्लाह पढ़ काय बोलो इसी गायबी में वो खींचा जाता है यहाँ से लेकर हाँ नीचे नहीं आता उधर तो पूरा जिस्म मिलता है ना टेढ़ा होता है क्या होता है हाँ घूम जाता है गर्दन इधर उधर चली जाती है उसको क्या बोलते हैं गर्गी आवाज आती है लेकिन Amirgitanan, Param Tempa Amirgitida. Mirgi ke Jorabo Singha है पानी भी सब बाहर वो होती है पानी पे पानी लेते हैं ना स्टेम देखा पानी पे तो लाइफ हो जाता है ये सब निकाल लीजिए रात में सो के उठी था ना क्या रात में नहीं सोया हो वैसे एक दफा मैं ट्रेन में इसको देखा था कि कभी मतलब सो के ये नीचे उतरा है तो थोड़ी देर बैठा है उसके बाद जो है ना हाथ पाँव से नीचे गिर गया इस तरह से सोया कौन सोया आगे देख मेरे पूरा सोया बात करो हाथ नहीं लगा वैसे बात हाँ पूरी नींद में पूरा सुकून सीधा नींद में होकर टूट के बिना डॉक्टर को बहुत पहले चेक करवाया था 2 साल पहले तो कह रहे मेरी ही टाइप का हाँ नहीं बोल रहा था सोया हुआ है नींद में लेकिन इस दफा कुछ ज़्यादा इसको अभी रौनक देखो इसके मुंह में रौनक अभी देखो कैसा है फिर भी देखो ये देखो हाँ अगर